Kaseng Neutrap Integrated Territorial Organization HITO Eastern Zone Ribhoy hakalai bhau tarik unai lar ar puar kalalet ai yakador khas hau SDO MEECL yam halor ka jingbam biang ka jingyo borgeng barit kalan bat ka jinglip bakha kha hakathan umroi bhoi rumbong powin gerdam maulasnai thatrang bat tersu kani ka jinglit ai dor khas kaseng hakani ka sngi kalong hapo ka jingalam president usamla Will Starson bat assistant secretary samna Riwa Star Shadap lasan ran langru ro legal secretary ka HITO central body bakshanya S nongrum ni nak lang jong ka HITO ngiwan hakani ka janmit panwan na kenduk SDO halor ka jing bom biang na ka bor light ka light elektrik apo jong ka than bat ka dong bangi ngisa ka Eastern Ribhoy kumta nakalyang jungi ngiwan ban bu ya ka dorkas bat banyo ban peni bat persngo halor ka jing duna ka jing lip light ka bakha kha ka jing red jong ka light bat shu dan du bat dei ki transformer ki bombiang bombet shu kumta nakalyang jungi kum kaseng iwan hakani ka banyak kenduk ya SDO bat nakalyang jong iru osoi ban ong ban ai kublei ba ila kubur ban yarap lem ban bet pendiang ban pet kat kabor ba idon bat kumjuru kerpat sigibor ki bahalor bakin snow bakin syem lang ikani ka benta ban yarap lem yangi hakite gi than ba kidong banging sa nadu naka umroy bohrembong ki powin bat ter syakmat bat shu ru kajing ke ba ning ya kendu kalong hakalyang jong ka business mentang la penyat bun ka di bor elektrik bat kumju ru ha bede bagi kena skul ni mesngi ngelek bela bat menmet ki kena skul sedang ya kaban boleh ki kot juki te kumtangi kerpat syak pi baro ki badai pet pang jokani bepin sumobha ban syem nya kejingket klik bat syem khia hak bede bat kadeka dorkas ke bangi wan bu